tindata mwendo musiaisia wa Mutongo TV nenda kukethia na ndi uthocha nthini wa episode ino ya kilungu cha inengo na mikalile pala tukunikila inengo tukakunikila mikalile ya andu kivathukanyo kana maundu kivathukanyo tukasisye mikalile ya mundu wa ene kinengo mundu wa semba mundu wa ethia na maundu tasio ta mwalimu ona mwene biasala na mikalile kwa kuvi kwa jumla ya andu kivathukanyo nita Salisha Betty Wambua ethani binda yambe twatiengaliko ya Facebook ni Mutongo TV na inde we kwate lingusitu nthini wa YouTube channel tunayo ni Mutongo TV Stock FM wali kampeni wa Instagram wengwate ta Salisha Betty Facebook ni Salisha Betty via TikTok ni Salisha Betty au ndumwe na YouTube no Salisha Betty nina ukethia nikana tukwatianie na mweni witu muthenyani wa omundi ikananthi sasa poa sana we musio ni musio karibu sana nthini wa studio cia Mutongo TV na indi tuyambia kethia musiaisia umutabio weta wata kindu chambe umitaba nikana tuvikiena kwambia muyasio kwa masitwa nitwa Roda Kiyo Roda Pendo Kiyo na kwitu ni kuya kuweta wa Konza City na nithukuma kanisa wa AIC Konza na kwa ibinda yene tele graduation school wa Scott Christian University ninotanuko vikabandoni ba ngaini withitwe emwikiku na kanenga inengo kadhaa ndino wathayo wakwa amen na indi wana musiaisia hotondu mweni witu wamina na kuyelesia nikeli tukanini muno na koseta mwikalile ongi tofauti na muno yikaila twinayo ya matukwa kaingi yikaila twinayo ba agency kanimetu mena maundu mengela mekwika nundu kwithia bena internet this work generation lakini we osete mwikalo wa kwa mwaka na we enda kutabania ndeto ya ngai na nukwithia itwelesia ena kinengo kingi cha kuta this is the first time kana ni vinda yako yambe kukoma na mwitu kana kele tukao kumu nini keka utao na ti utao tu ni utao kwa ika ini ni nundu kaingila tuona andu alamata tuona andu mena yikene nange kana tongo mama kanisa lakini umunthi twakomana na mundu wa muika ukwelewa wo muika wenda ata na wailite kuisilwa kana kwikala na gwata ekanende na kuthocha ni kana twithie twikwatiane na mweni witu muthenyane wa umunthi wase wetelele graduation wa Scott University tulilikaniwa sio somea chao Scott Christian University ni ka bachelors of theology na yuni mwaka wa kana ne tele graduation matuko thandatu mwe 12 yes asante maybe no nambie na kukudia ningona mavazi ala wikite na ila onela walikava reception ya kwambia pastor wakuni wavika maybe no kind of hake yake kiti banundu nyeni mu Catholic ndi sinesa lakini no na abe ala meke atu na betungitu ide atu bingitwe katwelesi ulu wa mwikile waku wa ngweno ya papo na kainda ku yamanisha chao ngweno ya papo na kola yemanisha kana ni pastor wa AIC lakini lady pastor yeah yeah na indi nikana yuma me othi ukasome theology kana maundu ma utabania nikindu maybe wanite wina cho ni waiwa wena wito sua kutabania kana kutuika pastress kana kindu chucho cha umieba Roda ila naimo nini ni isu ni mwaka wa 2009 ni school ni wa premise Makueni Academy nibo o mo wito kilasi ni wa tuboyi ndia na mwekalilo musio muno lakini ni asia kana ona naibuli at some point unazabuli mtu vile wewe ni mpole iyo time ngaino wani finyangie netha ne mundonge so ibinda yeu na tangiwa 2009 lakini ndia boyo pastor so later on 2010 when is boyo ni pastor na natangiwa you officially na wito wakwa na manie kana ni mwite ni ngai kwithwa ninethiwe nina kinengo cha kumana ngai no ambona cia verses ukethia verse no ambonia verse no ambonia ni ya maybe mwikalo fulani utemusio na muno na nena nyakwa songa muya mam ngai asiau ngai asia twekane na kwika undu toyo ngai asia ni twi na wethia ngoni yakwa nina kutabanya kwingi so twabika parade nondo nitwanenga na verses
twabika parade inondo twanenga na verses na yuna namba kuna transfer mpaka Kavuko Primary School ilaji kwa usalama. So twabika parade nondo ibinda yuna CU cha lady wa school yesu na bikawa una nekiwe CU cha lady. So nikakuwa na preach kwa parade Fridays PPI netho andi preach muno na nikwithwa ndeto isunga yambikia ngoni na naena Biblia ya good news. So ukethia na kwata vasio ndina haja ya kutinda nimesomete muno lakini ngai no nenga ndeto cia kunena. Yes. Ayu nenga maybe ni revelation ayu bwani cia ndeto nikanoka tabanye. Maybe no nukulie ibindesu yuwethia wina no tabanya no kuwa wina wito wa kunena ndeto ya ngai. That's a very good thing. Andu ala wekala na mumwekala na cia na mwata yani mwikalile wa kwibindesu we yuwilie ta wa ni pastor nwisini kwithia maybe ndo ambite kuyitikila kana we pastor maybe weka kuwa wina o wito so kutabanya lakini andu ala ngina mwekala na mo andu ala wasoma na mo makosa hata andu alange nasoma na mama ambosa kwitha ni mundu musio and I had so many friends nena marafiki aingi muno ibindane jiu na nundu ninabita muno class ni neno kana mbemwe netha nina friends aingi na nambesia kutunganga mbathi ojethi ta social studies ona nongo tunga mbathi cia social studies ta mnemonics cia kulilikana kila twasomethwa na indi maybe ibindesu wethia nundu mutuo wa kupendo pe andu especially tiana si school moka ama kethia na pia pressure na kitindo keucha oithia ethia bena kitindo kithuku maybe ciana mbingi ithia ciana itindo mbuku kana ikwatana andu maybe ni mokea ni kwithia mona mwikalo wa kwi tofauti na wo ni mangia muno nundu in fact na prefect na mangia nundu angi moka ama kangulia indi tutono bitate hesabu na ningulirikana ebinda yimwe ni class 8 whether hesabu ndikwelewa muno nundu class 7 twaina mwalimu wangi wakunda o muno so twabika class 8 nambesia kubaluka hesabu na yu mwalimu omwe asia ebaluka hesabu nundu wetinda somete Biblia muno akwati obo wa kutinda somete Biblia inya kwa yeto school na wakanya mwana wakwe kutinda somete Biblia na aisoma siendo ilingi te hesabu nundu no kwati obaloka na mwalimu omwe ani challenge ngayo si umuboya muno yanu wilio mutata akotethesia ni kwandu hesabu niki na namuboya muno nanga yandethesia. Wow, amen. Yeah. Thank you sana na indi usuno mweni witu isino imwe katwa background stories yake yonekana mundu mingi alotwa motelesia lakini nundu huwa kila kitu eterebane kukunikilinego na mikalile kana mwikalilo wake weta mundu nembino wa kilungu kicha inengo na mikalile indi rangu kodie AIC ni kanisa withiana misingi fulani they are very strict muno kikwa cho mundu atwike pastor kana yu etekilithwe kutwika pastor ungua AIC so AIC nondo na nete ni ndisisini ya AIC ulu ndisisi ninaenda kambi na ninzome ikundi tofauti ninzome kwetha ni mwalimu wa Sunday school ngasomea kwetha ni mwalimu wa youth so sindu imwe taisu ni sitwana ku ndwikithia kwetha ni pastor lakini kindu kimwe nethiwe no pingamizi muno ila na nenda kuthi usomea Biblia nondo pastor witu asania wa ata yumwitu munini na neno elete kwikala ndinga cia igwa miaka kadhaa ni kana nitikilwe kwetha ni nya ni pastor so yula no kina mina form 4 nekala wethia pastor yona mwitu ni munini na ni walete kwekalanga miaka kadhaa ni kana withie ni tuona ni waima lakini mayoli likana kana ila twaenda aba ya kambi nina sinda na kikombe ngaite kanisani ndo wa Bible quiz na Bible drill yuku kwito ibinda je twa ola wasinda anenga wa mbesa na wiku ya kikombe witwa kanisani so mala maingi ninya na ku yake kikombe ngatwa kanisani ta kwitha twasinda kanisa waya isi kama kuko ya konza
Yeah. Kekatambe kukule kindu kicha utafanya waku na kwithia na zili sia, you know, I want to do this, I want to become a pastor, na kwika sendu ili connected kutuika mwalimu wa Sunday na mundu mamuthembo sisi mire pape mundu maybe kwenu ni pastor utona kwasia ni ati enzi ya mama. My mother is a pastor lakini nye ndi pastor. Kindu chucho chumite ba kana mwikalo suwa undu wambie kuyiya mwikaloni wiliona na wethe awina wendi wa kwika kindu kinana kina ni mundu maybe kwenu pastor. Aye. Kwito bate pastor. In fact ninye last born na ninye ni nyoka ni dheto ni pastor. Mam ambeyete ni kanisani ninyakwa ni mutangie. In fact nomba mukase tukaboya ona omunde. Yeah. Thank you. Tumebutulike kinengonge kingi actually a very good friend of mine, my senior, a person who mentors me as well. Nona unokiana ni link up na na indi anaambia pia wina kinengo kingi chakuta na chochuchumite baroda. Nena kinengo kiukuma ni primary webinda je unatangiwe. Yu ila wongola siakana pe andu alama yotewa kwa behavior hata. Ninethea ne mutai wamo ngamatabia. One thing ni kana with the way mutai wa narika kana teenagers. No mubaka with the way rafiki wamo know their language. Manondo maendete language yoke tha meendete shembeteng muno. Ujithia no unena na. Nuna na shembeteng. Hebu tuongeleshe shembeteng kidogo wewe. Unajua unaweza kuwa unatudanganya. Na walombo top sana. Ala ndo taisu. Pastor wa kulombo top. So uyitha wisi language yamo na mikalile yondo ketha we mundu wa kumajudge lakini kumea ona tuisoma ibuku ni ya Revelation kilungu cha katatu ni tuikuona kana ila unena nando ambesi na the best part, the positive part before ukeme. Yes, before ukeme. You for example twase kana ni nena na mwana munini pa wiki ene sapyo na witha we mwana musio yuke kama mwalimu wako wa primary ambia roda witha we mwitu musio muno na mwitu wisi kusoma na mwitu wendete ngai indi isabu ndo kwati yuke ndo takiuke kana elewa ni uchosa nesa kwa jela na nena na siana hii na ambesiana the best part yasio ngasi encourage na hii ndi point balabe na thina. Atai alamana bautene kaingi muno na pia bena mapasta na mapasta na masia isini mondekia pe andu mataba na kwa kukemea utachomwa, you know, yani ile kukemea mtu na I think andu ingi na muno muikono wa matukwa upendi kutishwa. In fact wa marabi wika with ya wama longililia with ya wama omia, you know, with ya manengela motivation ya kuchange. Maybe no waze kana binda yate ni asime itu atongo ima makanisa ona alimu matumeanzi aitemba ilusi ya kukosoa kana kubindua kana kutethesia mundu kubinduka especially siana sio. Yes. Most of the time siani lazima bindani asithi kwenda kuthukiwa muno siendo kunenyo na wendo nondo ila waketa ingo ithibita kana kauka je kwiwa kekeani lakini jila wa mwia mwana wako ngwendete muno indire bandu ungose lakini mwana wako we musio nini kuendete ona numbete ya grade nzio indi watu mia wadisu lakini onela we kanisa ni ta pastor most of the time with their pastor ya kana mtachomeka msipofanya hivi mtachomeka ni wono walete ku rebuke because twasoma 1 Timothy chapter 3 verse 18 yasia the word of God is sharp na the word of God ni ya ku rebuke in and out of season na kana kuta kwa mapasta kila mundu yona onenyu la wake personally nyendie siku shout muno ela ngutabanya lakini ila wanena namo wa mind courage muno ni matwana kukwiwa na maya se pastor itumana otwendete muno no yethia ni mekalaba kubinaku na niwe se pastor peka ndo nineka oyethia ni wako thenge. Asante. Yes, thank you sana na indi sino isomo kwa alangi tuiva uwa si mutongo yubwa kanisa mundu kwatili lo kewela kinene bandu tutumienzi yasi amatukwa kana nziasi na wendo ila tukumya tukuta kana tukule mundu kubenduka kana tukoso mundu ila wabitia katukunda okadu indi ntusio kethia twende na kwatiania na mwini wito.
kuelesia nina ukethiengi na uthocha nthini wa part 2 nthini wa kilungu kicha inengo na mikalile twende no kwatiania na mrembo ningwithe ndi munenga mwanake tha nyingi ni pastor na ni mutai wa yikeni ni akina Gen Z na indi nitawasalisha Beti Wambua na nina uthocha. Karibu ingi nthini wa kilungu kicha inengo na mikalile ta muntu na kwithe ewe TV ni akasema acha dingeni angalia mrembo tukethia ingi utabia witawata witapia kinengo chaku na weniwe uko kuve. Kwa masitwa nitoa Pastor Roda Pendo, ni pastor ya isi konza na kwituni konza na ninotani kubika bandoni ba ngaino nengete inengo kimweta kwitha ni kutabanya kingi ni kwina na kingi ni kutasiana. Asante. Kiucha kwine tuyambe totina na nuse wandilikania hanita nithi no lwa ilo kwase ni wina ambathisiva na chokenengo kiucha wini kiumeta ba. Ila ngwase nina praise and worship na ni trainer wa praise and worship. Tuna kikundi ba Scott Kitawa Scott Christian University Music Training Group na tu train muno praise and worship teams. Yeah. Na kikundi kiu tubundi asya yoloa theological sound songs how to compose them na theology of music na au ondo walete kui prepare kubundi sia kwina Sunday sia tianie bamwe no tabanya wa Sunday Yesu. Yeah. Katusamithia wasia wa kutuma mewuwini wa kuinae ne wiva no sije nasia no nasia ningwenda kwina lakini nditone kwina ndi wasia wa wini kwatusamithia wasia wa kutuwiwe kidogo tu. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya nionavyo. Continue. Unaweza kufanya, unaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Newa goosebumps mwini wako ana nimesikia vizuri pia kusikia sauti yako. Kuna sauti nzuri sana. Kinengo chuo bangi toketumia hata nundu yuno na tai wewe. Na la bandu tukoma nana moba nthino ya kilungu kicha inengo na mikalile. Ukiwe mundu atu yeye ni musungi. Lakini twamwe atuinie kwangela kanyota kundu takwetwini. Ndithe mundu sumibie na kinengo kingita kicha kucha wini. Wasiosu bangite kutumia hata. Ekayu kutabanya. Kwina ni mbathino siene kana wende nduka na nukupikia bantu maybe wambe kwa ati mimi kama Roda pia nataka kutoa nyimbo zangu. No, niende na kuyombanya ni kondo wa kwesa kwina in the future. In the future. Yeah. Wow, that's a good thing. Nondo ninakuya nao bakate nange. Yeah. Pepa thiwe inete cia kuandikito kaina. Na hivoko yamba kwa nondo tayo school. Na no wililikane. Di twana kuililikana. Kabisa. Yeah. Satani ye muthuku. No. Satani ye muthuku nundu twatha kwandika wathi no yasia ibuku ya na withe andu ililikana lakini ngai no kwikatake na I would be here wo member please twete tuthauke pa Mutongo TV pia ni tu support ya inengo muno na Mutongo FM nitathauka ambathi cia ini na twibethacia tuthauka amana. Asante. Tucio kibambi ni wa kinengo chaku ta kana witonu waku wa kuta generation ndo yibo ya Gen Z na ino ingi ukite Alpha. Alpha nuwana no sisi munombe wao. Maybe ibindani ukite ni chokela maybe utona kuona tutona ku expect chao nundu inisi nika no time nundu nongi no ithe walikile yato ni siake wa manondu maisilie make miendele yake mikalile yake na mandu mamuthembo su maybe wona change kila kitu na kuthi attend to expect kuma ku agency ntakiba. In the future nitwikuona kana tiondo siana tene sinekala sitesi muno yulo wa internet lakini muno yu ni sisi internet na to expect kwitha si change on a behavior yasyo ondo sineka atiwe sikwitha siyika ondo sinetha simbiwi sitha sienda muno maundu ma mituki
tondo twi school tutumia chat GPT ukethia answer ni yumame tukindu kwenda kunoa. So watu wataki kuchoka. Yes, watu wataki kuchoka. Ujithia mundu ethia ka Google tona kwa ya mwana ata. Nondo ndekwenda kunoa na ndekwenda kwatia ondo asimitu meka. Wow. Wewe ni Gen Z by the way. Yes. Kuna wale vijana wadogo wako pale onamwe mevangu mono ba utonomea hata yani generally about life. Nikanaweza kuthia meka ike sindu muno makile mubaka. Nundu bomene na we need freedom. Sema ndo thasio. We need freedom, tunataka nini wanasema wako tayari kupigania mambo kadhaa. Utawaambiaje utonomata hata especially ni binda yetu. Ibinda nilietu ene ibinda yomo muno, ni ibinda ona uchumi weyo muno, na ando nimekwika maundu different, nikanama kwa tembesa. Lakini kilanda nota Gen Zs, onedhani tu kwenda freedom itu, koyo luandi. Nenda kumata na kumea kana, ibinda yemwenda viti ni waboye kula kuinga inaamea, manisia kutala mithenya yakwa. Na nibinda tu kwikala ithuku muno na pena bata wako mana pati ibinda pati la Yesu Kristo toka na kwisia kanisa na pati la utona kumanda u nitukethia we muteja ko pena bata wako ikala thayu musio thayu kwendesya ngai na thayu utena limitations ya thayu niwe twaleta mana kana like twisilite maumuni lakini pena bata wakuikwata Yesu Kristo. Amen. Pena bata wakuikala twi majensi pena bata wakuikala twi na discipline ni nzio muno. Nondo na watoto sisi ebindaje kunaye na ebindajima naye na maandamano. Yes, maandamano. Ebindajima naye na maandamano. Ni manaonekana mayana anga siendo muno. Pandu ba wako neno onesa kethani mwakilitie mato mwakilionesa mato. Lakini pena bata wa kwitha kethani mekwenda kwithukiwa memanda nsiansio ya kwithukiwa ti kwananga sindu ilanga yotonengete koyo lwande. Asante. Yes. Kiwi kindu kisio muno na indi ala tusiaisi twi katika mwikosu kana wala twenda maandamano ta kina John na John yangi ila twathi maandamanoni. It's good to show our freedom, to look for that freedom, yes, lakini tutumenzi ila sielite kwika maandamano tukanange mundu pe mutonda kwithia kabiashara kau niko wikweti ikamandamano makumena mugo lakini tukakite sindu siene tinye niweka nina pa stress thino kinungu kicha inengo na mikalile na we asakwite mwikalo wilie undu we ukwenda wakingai kutabanya na kuta siana ino ingisiba nini siukite siona ve tofauti ya undu ithitu kwe ya latana baute team maana baute mimi kwa hapo katikati ya millennials na Gen Z so usinieko huko nyuma sana lakini mwelewa siani ila tukwe ya twe yake undu ithitu ye kanata mileta asumana baute ne kanimete maana baute na sosiana ino siba unguywe kana na Gen Z alpha siaiti mwikalo wala mati maybe generally urona kwasia twalite kwikata nikanawese kwithia mwikosu wiba umunitia na ini nibyu sikoko betu ka maybe sikoko kwithia simo sikoke kwithia simo nitumia wadiba yani sikeko libuka tunaona hata tuna Gen Z tuko kukwata another version of Gen Z nini kwa nansia nondo sikona ano angi mayeka maybe utona kwasia asi na agency mekata nikanaweza kwithia ni maimia mwikalo musio kwasia nini kwa kindu kimwe chane niwe ni Spurgeon Spurgeon aisie kana niwe no kabundesya mwikalile lakini ekaka wone mwikalile osu thino athayo waku nekana ndutonombe ndikethe ni mundu aome ingi yutimo siai aenda byanyi wimbe una kuyethia nuo watianie namo kwa hivyo ona most of the times siana sisiasia muno kila ukwika kwa ube napata wa asiaina momethe mena mwikalo musio na me good example kwa siana sio nikana withie ni siatia exactly twithio twingela kanyonzeo kwa siana situ kwa ndo ala meva kube na ito na kwa ndo ala tu menta mundu iba yanu kwenda kukwata mauta oyuluwa maundu kibadhukanyo maybe no twelesie ero kwasi we mutai ni sindu sibila withia awa iti ino ni key points sia kwilo kuwa we mweani ku to talk about them we mweani ku inene ana sindu sia muthembo pe mutonda kwithia ni mutai lakini wa metoano pe mutonda kwithia ni mutai lakini wa mental health na sindu sia muthembo su we utachao nye muno ni taasiana nini
na mwikalo teenagers muno na muno ndinene ya relationship like relationship yona simo relationship ya moene imwana kwa etu kwa etu mwikalo iso nene ya muno. That's a good thing. Nukuthia witunenga namba ya simu utavelo kwatikana mundu tunakuthia ni musii nena kana ukwenda kamambia o mundu wa kukata na indi before uningenda manati kinengo kikingi kana wito waku wa kuithia we pastor ubangite kuikata especially bindani ukite pe mundu nona ni pastor na abiga bandu ikola sikuna tumeona wamekuwa mapasta lakini wakaacha ubangite hata ni bangite kwetha ni pastor na mwalimu wa theology kwa uningwenda kwenda na kusoma unificated degree. I hope by next year na mina graduation ningo join school nikananike masters. Amen. Ni mwalimu. Yes. Asante. Naidi kwa mwikalo suwa kusa kuite kuikala wenze yani sia kingai kana mikalile ni ila tuwa kwa sini mesio maybe inu kwa ta criticism kuma kui andu kana maybe inu kwa manana mathina maybe andu mako unaona watu wanakutenga nundu kuangeleka nyela uko kabano ili ikateno ya hatuana tunini makuona maybe watashtuka kana idhave sinumbu kume kuika ni matona kwe kwamba kweka maybe maisha magu kwa email yata kwa katika andu alangi kwa andu alangi no mbaka with the kukosa undu mekumbosa sometimes no one kana we pretender nondo na ibinda yemwe ba school twanena na you there twinenea kindu cha ndini muno like kweli yuma tukwa kwe andu me utwa wa me virgins na yu nasia yimeko aine waje mwenye roda no bongo mateko nondo arosi mbingila siko ando mekita kwethia yuno kwatiwe nevu na ekata ekayua kitothi utwa wana arosi nondo ni pastor maondo asu nimekweke kona kwa school ni sia Biblia so nyani kalite ne yo mise methenya isu yo ndena ne kwachanga ibinda yimwe akanenga kutwawa na mutano Matheu na nije kalite so saingi ona we pastor munini wa agency ni withia wote kunengwa myanya mingi muno ningutungia ngai mubeani kondwa Mutongwe TV ni kondwa kondocha bandoni ba without onengwa myanya mingi ya kunena nengi winena chao na uonekana we munini so yethia wina criticism taiso ai oneka yeso we mutabia tutabia chao na kuona obaya na ayane obaya na no tunamoni wa yethia mboyu yethia no bothwa lakini I thank God for everything. Talk to the society community na watu wote ambao wanakutizama makomana na mundu ile takuna tiwe wewe kabe and meba yamena wito suwa kutapani awa kuta kana kutwika pastor mekala na mwata ando mwakomana na ando alangi mena ma age yakwa tuyikulia kwa ndaene kana mu to involve kutabanyani kwa ngai ona Yesu Kristo ambise kutabaniwa miaka ya 12 so ndikuona miaka yakwa yalete kwetha ye limitation ya kuthuko mangai ni munini tupatie namba ya simu tumaliza masai mathela mundu tana kwitheba ya ndota oe kwenda kwito thi ukatabani school pia kwi mentorship na sindu cia muthemba usu ino bisi kwangeleka nyo namba ya simu kwa mituki palo kwatikana ndino bisi kwao yu lakini no ni kwatikane AIC konza na namba yakwa ni 0755 673 427 rudia 0755 673 427. Asante ni mubya muno nundu akuka na inundu masama ito ni mathela twithia twende yo kutumwania ngukudi mokudio lakini ndumbekia tuko manenge mitani na inde ona kwa nguka ngukwete mwana meba apyo matai na kana kakwa na inde mwendo musiaisi nundu wa masatu ina amina mokudio lakini ede no kwenda utumwanya nake kumantana nake mitandao ya kuniba FB ni toa Roda Pendo, Pastor Roda Pendo unamtafuta pale kwenye Facebook tumwanya nake kana kuna namba isusi yake sia simu na indi kini kilungu cha inengo na mikalile na ino ni Mutongwe TV ngwatanio ya Mukamba nitawasalisha beti waombua